Nesmetan prolaz. A u ranijem periodu, od kad je uspostavljen primirje, njihove jedinice su bile stvarno te koje su mogle naići. Kao što sam rekao, tu je bilo tri bataljona, argentinski je bio na sever, stacioniran u Pustari, to je na putu prema Okučanu, prema Vrbojanskom, onome Dugovačkom nadužju. U, da kažemo, prinudni smještaj. Kasnije smo mi to pustili, nikakvih, nije bilo prema njima. Bilo u artiljerijskim, vreme artiljerijske pripreme i to ja ne znam, da li je neko i nasradao od njih i kako je to bilo. Na osnovu pokazatelja ovih, mislim da su pripadnici snaga Ujedinjenih nacija, da su došli dobro sem onih Thank you.